Pernah dengar tak pasal Metrico? Pernah dengar. Daripada mana? Saya rasa banyak media lah, usually from social media, from newspaper. Metrico ada kedai di Taman Universiti Pahit Raja. So tahu dekat situ lah. Dan juga iklan-iklan dekat social media. Daripada website, daripada kawan, social media. Do you know that Metrico ni bukan sekadar bateri saja? Actually, I just got to know about Metrico punya other services yang that they provide. Kan ada buat servis towing. Okay, right. Juga isi minyak. Dan Okay. juga dengan macam tempat tayar. Cik baru tahu. Baru tu Oh, tak ada. Okay, this is the first time dengar. Betul. Nombor bateri. Okay. So, Sebab sebelum ni memang saya tahu macam Metrico sebagai Metrico sahajalah. So memang kena save lah nombor ni. Guys, save guys nombor Metrico. Memang convenient. Batterico.com, breakdown buddies.